कवचम्। श्रीनारदो उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश तातेश्वर जगत्पते महाविष्णुर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनात् विद्वान् त्रैलोक्यो विजयी भवेत्। श्री ब्रह्मवाच श्रीनु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठ तपोधनो कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्य विजयाभिधाम् यस्य प्रपठनात् वाग्मी त्रैलोक्यो विजयी भवेत्। षष्ठाहं जगतां वत्स पठनात् धारणात् जत लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वर पठनात् धारणात् देवा बुभुभुश्च दिगीश्वरा ब्रह्म मंत्रमयं वक्षे भ्रान्तादि विनिवारकं यस्य प्रसादात् दुर्वासास्त्रैलोक्यो विजयी मुनि पठनात् धारणात् यस्य शस्ता च क्रोधो भैरव त्रैलोक्य विजयास्य कवचस्य प्रजापति ऋषिश्छन्दश्च गायत्री नृसिंह देवता विभु क्रौं बीजं मे शिरो पातु चंद्रवर्ण महामनु उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् दात्रिंशदक्षर मंत्रराजो सुरद्रुमो कंठं पातु ध्रुवं क्रौं हृद्भगवते चक्षुषी मम नरसिंहाय च ज्वालामालिने पातु मस्तकं दीप्तदंष्ट्राय च तथाग्निनेत्राय च नासिकां सर्वरक्षघ्नाय तथा सर्वभूतहिताय च सर्वज्जर विनाशाय दहो पदोदयं रक्ष सर्वमंत्र साहा पातु मुखं मम तारादि रामचंद्राय नमो पातु हृदयं मम क्लीं पायत् पाणिजुग्मं च तारं नमो पदं ततः नारायणाय नाभिं च आं ह्रीं क्लौं क्रौं च हुं फट् शरक्षरकुटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्धयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनुत्तमो क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलांगाय नमो पायत् पदोदयं क्रौं नरसिंहाय क्रौं च सर्वाङ्गं मे सदावतु इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रोह विग्रहं तव स्नेहन्मया खातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजां विधायात् गृह्णीयात् कवचं ततो सर्वपुण्ययुतो भूत्या सर्वसिद्धियुतो भवेत् शतमस्तोत्तरं चैव पुरश्चर्य विधिं स्मृतः हवनादिं दशांशेन कृत्वा साधको सत्तम ततस्तु सिद्धकवच पुण्यात्मा मदनोपम स्पर्धा मूर्धय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्तत पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्ता मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षु सहस्राणां पूजाया फलमाप्नुयात् भुर्जे विलिख्यकुटिकां शरणस्थां भवेत् यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं जोषित् वामो भुजे